Dobar dan. Dobar dan. Znate li zašto sam vas zaustavila? Ne. Ograničenje je 10 km na sat. Znate li koliko ste vi vozili? Pa, 12 km na sat. Što je strogo zabranjeno u ovo doba godine. Srne još donose mlade na svijet, a prepelice još jede na jajima. Njima treba mir. oprostite, nisam znao. Stvarno. Dobro, sada znate. Uostalom, zaprašili ste stazu, čime ste ozbiljno zbunili pčele i njima srodne bumbare. K tome svemu mogli ste još i lane udariti, za što je predviđena visoka novčana kazna. Ali trenutno ovdje nema nikog. Srne se igraju dublje u šumi. To znam jer sam gledao te dokumentarce. Ja sam veliki prijatelj životinja i jednom prilikom sam čak i uplatio za udrugu Gladna šapica. A i udomio sam psa. O, divno. Kako se zove? Bela. Krasno ime. Ipak svojom ste jurnjavom grubo narušili prirodnu ravnotežu, za što je predviđena kazna od 650 eura. Da. 650 eura zbog prepelice srne. Nisu samo prepelice. Tu su i fazan i trčka kojima isto tako nije lako sjediti na jajima dok vi stvarate buku. I njima treba mir. Otkud se to čulo? Od tamo. Od tamo. U nepredviđenim životnim situacijama, osim ako niste snalažljivi kao naš junak, pomaže financijska rezerva. Stvorite je uz Finax. Finax, to je relax.